Hey guys, welcome to my channel. Kanan Balallo. I'm so excited to share this journey with you guys. አብረን ይሄንን ጆርኒ ስለጀመረው ደስ ብሎኛል። የተወሰኑ ጥያቄዎች ከቻትጂፒቲ ጋር ያወጣነው አለ and then እሱን እንጠያየቃለን. So be with me. የመጀመሪያ ኩዌሽን በራሴ ልመልስላችሁ። ከናን እባላለሁ። I'm 18 በኢትዮጵያ 2000 በፈረንጆቹ 2008 ነው የተወለድኩት። የደማ ልጅ ነኝ። ከኑ ብትሉኝ ደስ ይለኛል። Next question. What made you decided to start a YouTube channel? So በጣም የቆየ ፕላን ነበረ, but that's not like ያን ያህል የቆየ ሳይሆን it's just almost a year ምናምን ፕላን ያደረኩት ነገር ነበር. I really see myself becoming a big YouTuber with you guys. Third question. What type of videos are you going to make? So most of them inspiration ነው የሚሆነው, because like I have a lot of things to share with you girlies. So ሌላው ደግሞ ያ vlog ይኖራሉ, hair treatments, advices and a lot of stuff that most of inspiration ነው የሚሆነው. እሺ, first question. How often do you plan to upload a video? Like 2 times per week. እንደዛ ይመስለኛል, I guess. The fifth one. What's your music take? Music taste, my favorite question. I love all these Ethiopian ነገሮች ይመቸኛል. እና like I don't know, እንግሊዝኛም ብዙ አዳምጣለሁ, but like country musics ነው, like more ወደ afrobeats ምናምን ነገር ይመቸኛል. So ስድስተኛ, what's your talent? We figure it out together now. ምንም like ምንም talent የለኝም, but like yeah. እሺ, ሰባተኛ, how tall are you? I'm like 5'5", like ሜትር ከ65 ምናምን እንደዛ ነው. Question 8. Do you have a pet? Holy shit, I love pets. like በጣም ነው የምወደው, ግን like ምንም የለኝም. oops, ግን like ሁለቱም like ዶግም ካትም ቢኖረኝ ደስ ይለኛል. Question 9. What sport do you like the most? Oh god, I really love basketball, መጫወት ማለት ነው, ግን like football ደግሞ ማየት ደስ ይለኛል sometimes ነው, ሁሌም አይደለም. What are your hobbies? Nice. I love making videos, taking pictures, እና ደግሞ like stretch ማድረግ በጣም ደስ ይለኛል, and then like በጃዝ ሚውዚክ like ኮንሰንትሬት አድርጌ ምናምን መቀመጥ, like ቪዥዋላይዝ ማድረግ ምናምን I love like እንደዛ አይነት ነገሮችን like ከድሮ ጀምሮ like grade 9 እያለው እራሱ አደርጋቸው ነበረ. ሌላ ጆርናል በጣም አደርጋለሁ, የሚመቸኝ ነገር ነው. like ህይወቴን ያቀለለልኝ ነገር ቢኖር ጆርናሊንግ ነው. like do it, like ለዚህ ለብቻው ቪዲዮ ይኖረናል obviously. So ይሄን ያህል ለኢንትሮዳክሽን ያህል ካወራን it would be enough, I guess. So like እሺ, so like, share, subscribe እያደረጋችሁ ፋሚሊ ሁኑ. ይሄን ጆርኒ አብረን እንደጀመርን like ጥሩ ቦታ እንደምደርስ አይ ነው. So you all ወዳችኋለሁ. subscribe, like እያደረጋችሁ don't forget to share. Bye.